Mateo Kapitulo 28. Ngeniking kawakasan ning aldo sabat, inyang umeneng mamunag, ingmumuna ng kayaldawanan ning parminggo. Inereng delawan ingkutkutan di Maria Magdalena, ampon ning metong a Maria. Ato ini, minayon masikan, uling metong nga anghel ning Ginoo, tinipayang iba't banwa. At inyang mirasya, tinulang neng leko ing batu at linuklukya pabona. Ingaskena ang tiya mong kildap at maputing anting lipat ing kayang imalan. At king takot da kaya ding bante, ginalgalla at antila mong mete. At sinabi ay ng angel kanita, nga na karing babae, eko tatakot, uling balo ko kung panintunan niya Jesus, ing pinakura. Alayo keti, sinubli neping mebe, anting sinabi na, umeko keni, lawen ye ing kay bilyanan ning Ginoo. At makokong agad, ampon sa benyo karing alagad na, king sinubliyang mebe ibat karing mete. At oyni, umeyang makauna kay kayo karin Galilea. Karin ye akit, oyni, sinabi ko kay kayo. At ila kanita may kulang agad kingkutkutan, magdalalang takot at maragulatula, at milailang magdalang balita, karingkeyang alagad. Ato ini, Jesus sa lubunga nala nga nang sinabi karela, pagmananuan dakongan, at ila lepitan de kanita, at kinawat la karing bitis na, at layon deng simban. Kanita Jesus sinabi na karela, eko tatakot, ume kayo, at sabihin nyo karing kapatad ko, king tumurula Galilea, at akit dako ka rin. Ngeni kabang mamenala, o ini, ding mapilan karing bante, minelaking syudad, pe malitara karing punding saserdotes, iyanggang bagay mga palyari. At inyang gibatnong mekitipon ampon mekipulong karing makatwa. Dininantong dakal akwalta ding kawal. Ngara, sabihin nyo, ding kayang alagad di natanglang bengi. At penakore inyang matutod kami. At nung iti damdamanan ning gobernador, ikami, agyagan miyo, at ibilir ako king panatag. Ilapin kinuwaro kanita ding kwalta. De patanda antimoing mituro karela. Ating salitang iti mi kalat karing Hudyos. At may natili ang gaking panahon na iti. Dapot ding 10 metong ngayalagad Minela Galilea. Kimbundok at tiro ng Jesus karela. At panakit dakeya, simbande. Dapot ding mapilan, mikakunula. At linapit siya karela Jesus, pekisabyan nala nga na. Iyanggang kayo pa yan karin banwa ampon kay tisulip, miyabien kanako. Umekopin, at miyalal kong alagad karinganggang bansa, binyagan nyo la king lagyo ning ipa, ampon ning anak, ampon ning Espiritu Santo. Ituruyo karela king tuparande dinganggang bagay ay inutos ko kay kayo. Ato ini, at yung kay kayo kapilanman, ang gaman king kapupusan na ningyato.